ni kusima orya TV West kandi shahani zeze za programu yitu eyobuhinji n'oburisa hati nashuma omuri Kyamuhunga omurumashonga kandi nyine John Karemera ogu n'omuhinji w'amajani noreba ndi omusiri gw'amajani mbwene enyumaho amajani gabire gina kasente kiro y'amajani benegura shiringi rukaga 5 omuhika rushanju konka ebirebi abahinji b'amajani bona bino kushasha ahabwe beyi kushuma munonga hati yobwa hati ebeyi kiro nibagira ngo yari shiringi 2 mbwene kinchoreka ngo amajani omuhinji wago hati tashitunga ntasya nke yabiye natunga enyumaho konka John kwarebire byabaho kandi we yasharamu yazo mu value addition hati nakora green tea kandi yagarika kora na black tea omajani genyina gagagwire beyi mbwene mu program wo mutsa kureba John ahabwe inchi kandi atagira mu value addition we nakikora ata kugira ngo n'abahinji b'amajani abandi nabo bundi bakamwegeraho bona bafuna intasya kurabira mu value addition umuhereza wawe ndi Ivan Tsim katutambure hamwe turebe John okwari kuchitwaza niwo kwa kuboryo umuhinji w'amajani omwegeraho erizo so dakwakira program y'obuhinji n'oburisa ubwo nanye nabakira umufamu yanje nibanyita John Karemera ngiye umutuzi wa Kyamuhunga muri Mashonga gumuruka gwitu Kyamuhunga Town Council ngiye umushija mukuru nyine imyaka nkaganda gumwe kandi y'umuhinji w'amajani ndo n'omushubuzi ninkorana bya value addition umbugufu kweshoboreraho nyowe nkatandika omumajani nkashoma ibya accounts konka kunashikire umurimo gubampire nashanga gutakoragana nebinashomire banta tea processing so bundya ndye retired tea maker mazire myaka 20 ninkora amajani factory hanu ya macro hydrolysis kakora na mwenje nazana Torandi Mitiana Tea Company mu mwaka gwa 2009 na sharamuku shaba ari retirement kugira ngo nze kwekoza ari ibintu binje byanje mire na sharamu ngo ntunge ari retirement ko kureba mu byomerumo abana bashomire bingi hari mu competition n'umirumo no shanga nakasenta kuba kwereza katakubasa kureberera family yawe so kona twiro mu majani na ura nakunda majani na shara muntu kanzi retiring ubusente bubarampereze mbukoze business z'amajani mbumuhinji itunge nebindi ebero ebuhwire John Karemera amajani abiri nagiye mu sente zishikire konka ngo bwahati sente tezakirumu icyari kugira ngo cyumuberire kizobo konka nagira ngo iki kireserwe abahinji kugira omutindo mubi gw'amajani so kunizire umwaka gwa 2009 konka nkaba natungire ubona bene inkora nkani imbyaraho ubusiru buke konka emisire ndijo nkagibyara 2009 ije mukora yona na yezona saho za sako zezi natunga mbwaroni na n'ubusento buni obanshashwire bunihira murumo natandika gukora amajani nagakora amajani gabonera gathasente ubintu ushanga mu kwezi ndukwiha muneti ndukushanga nyine nka miliyoni 2 miliyoni 4 account shashwira abakozi ndiresigiro so shanga nguna narya roni ndukushanganisha shona nka miliyoni 1 necweka kibe kitakumbera kizibu kinyanguhire konka twizire twagira hwe kizibu amajani gagwa hata amajani gagwire nasharamu nkanye oyine experience mu majani twafominge kibina cyaba outgrowers association tukwena ngo tuhabure abahinji okutwa kubasa kuhindura quality y'amajani tukabasa kutunga akabeyi karungi konka nojo shanga nka Rwanda netunge beyi nungi ushanga nka Kenya nibatunga akabeyi karungi Burundi netunga akabeyi karungi konkitwe Uganda Tanzania Malawi
abo ni na Mozambique ni njabo nitwe tukwereruka ukora amajyana mabi so twebuza ahabwenki twecyo kiriko konka harimo factors ezindi nk'ezentaro ndaki zongerire konka kikuru munonge kisira amajyani ga Uganda ni tukabe tutabana nabandi mu Katari korte yituterabire nungi icyo twacyecho kushanga korte tabonire nyoni nankani umushango muhango ningu kwasaba processors kutwatungire mu factories kuzakanyeza abantu batandika kurwanira amajyani kwenda amajyani so hati twarondo ubwinji bw'amajyani twarga kurite kandi na government nayo akaro Uganda tiyo sorte ekafatero tukagezaho hati ngo tutekeho twakubasa kutekaho nka police osorte bana bajyango tuzakigaruka konka tukageraho nka police ya government yataho kureba ngo ne checking standards y'amajyani konka government nkumanya tukandike papura twagira ningira mu cabinet ukwibaka bito mu zabo babika ubwa nyuma yo kugumirwa hatatandikire gukora amajyana ga green tea hamwe na black tea ekituru kweta value addition so hat kuturebere kundebera amasiko gahwa nyonko umuntu ari kugira ngo nimanya amajyani nasharamu ukwenda kwikorera value addition aha majyani nkagenda nazaho Kenya twareba abantu abakora amajyana gatari ga CTC nibageta orthodox agamajyani gwe tubagasa agamajyani nibagarroring aroka machine nubugatamu ugarroring kandi strict nubonogire two leaves and a bad so najyant kambe ecyo kureberaho kankore nyongende nugaga amajyani nyine hemisiri yanje eyinsazire mu kunogamu ubwo bujyani two leaves and a bad ngabana gargati nkoko garebaga hataga kokweze cyo manje garroringa cyo tucugashwanyagura gasa nkigarroringa oga drying chiza gadryinga oga packinga ogaguza kandi mu Uganda akatara kakarumu konka abantu tubakukimanya nana nkakampara ko kuzomu za supermarket ushangaga amajyani bagimportinga kuruga China na India bagareto mu Uganda kandi tugini icyo nacyo mporera cyansasa nkanyowe oyine science y'indu kumanya ha amajyani so nico cintekatekise okugira ngo kantandike abana bija kunshango mu muhanda eje nankana machine rukoraga amajyana ga orthodox kungamba orthodox abandi mutankwata kubi ubuntu komusanamu akajyati nyoti nkanywaga orthodox ekigamba orthodox kine kakwate na nebye dini ejo ne type yo kora ejo cyayi so hati ntandikire nashohwize kandi ibire bihwire mbende Kenya tutungireyo batahibite nababo gakora abakwenda ngo tukore tuje tutandike tuguze hamwe hati wano baramajyana gitaga gutukora na factory kuba gaguza utunga less than $1 konka hataga amajyani agagundu gukora kilo ninjiguze imitwaro 8 hata nakigambira umuntu imitwaro 8 na hakana so nageraho broker nkitano zonka nkanoga mu amajyani noshanga isente zini yamuze kukira umusoro rwanje gona kandi machine ze zo gukoraga amajyani tiziri expensive nkaga CTC konka bar strict aboganywa abo kuba ngagarroringire wagato mizi wagihamu ngazinguruka gati umuntu nakureba amajyana guwabira umunogiri konkate bye binde bijyane bya CTC bibuva kunanka niba bicwire na neva bibukure bitukweta maintenance rifu nabyo nibaba bicwire byo nababiseririmo so abantu abine sente zabo nibakunda kunywaga amajyani aga green tea na rona na black tea akarunja karya green tea no byakuba black tea aga amajyani garhabo nangwa nyoni ntekateka ngo government yitu abo kuba twine ba nutritionist nabamanyaki ibiryo mu majyano nkomo hati nyebuza nkabo abwenche batakwabura government kushangito twina amajyani no butora tugira ngo dubire konkito twenka tuganya kandi aga amajyani garumu okutamba nankana cancer nigayambana na diabetes icyendera reducing sugar zo mu mubiri gwawe kandi gagaruka gakora ki ati arhonka mu mubiri gwawe wano ryanke byo kurya bikufermentingira mu munda itweta oxidation hati antioxidant yone yamba izo cells zibire damaged zigira ki healing kandi nabyo nanka nezo nizurugumu ecya kandi harimo itweta caffeine ejo
ne yamba omuntu kumuhereza it is a stimulant waheza ganywa nko mukashesho kimuka umubiri gwo ngugira amani utambura ukora okuyaho kirya advisable kugira ngo nkaga amajyano rike ganyu mwire bw'umwazyo nushanga gakuretera ubutagwizigirage nko muntu wimuko mukasheshe cyendo nywaga amajyani nubaje kandi gakutambira n'uburwire bwingi so iki ngemire munonga yo gukora umuntu amajyanaga tuganywe nko mubazi kandi nanisha abantu amajyani ninza kwa nagatiro mukataro muninza goreka nanisha umuntu uganywe gatari mu mushukari kandi gatari mu mate abo kuba mu birwito gwo gukora ba science n'abakemanya warya wanywa amajyanaga harimo enzymes rero kagaruko katamwa mate hatarimo enzymes zo ezikubaza iryo umunanka no mu mubiri gwawe izana zakora habyo kurya ibyo biwarya hato kiteka mu namajyani hato shange zateganisibwa so cyakubenki benkendo kwate kikopo cy'amajyani ukinywe ukeze kora ize kucheza ubone kurya ningo banzorye kora hizo nywe so utanywa nurye garuko gereza abo kuba hine uko mbere gwa gukuza kuba gwateganisibwa let's think hati haronka acid kuza kuba produce mu stomach hato kitekamo agena nkanigisha hati yeye saba ibyo kurya bigenda konka orinitwe program yo buhinje no burisa buzuma turiyo muri Cyamuhunga kandi twine John Karemire umuhinji w'amajyani atwareba ngo bwa nyuma yebe kushuma munonga y'amajyani ariyo nagezaho gukora vari addition nakora green tea na black tea katumureho tugaruka program no buhinji no burisa John ekiro kuretera umutindo gw'amajyano gwaba mubi niki tugire ngo niceretwa okhinga kubi ningane gafero mu factory amajyani arho amajyani ekikuru munonge cyo kubanza wakora no kuronda n'amajyani cyagwa kuza kubyara hata nkeje nankana tugeta 303 na numushana numukujya cyito kushanga ine dormant plant nk'ibye to kubishanga mu nushanga zona zine suit n'ubutukuba turyo mushana zone zigumanzi tureta no turaturutuke konkanto nanka so arho twine nanka types nyingi z'amajyani konkareze kwera munonga areze kutino mushana so buri muntu no banzoreba yo kwendanera no basa kushanganera munonga konkane tino mushana ndenga na yera mpora ne tinaki ne yera mpora konkati kutina mushana na numushana nonuga so kiryariwe kubanza ukaronda embibe yo kwenda kubyara then waheza kuronda embibo urondo umunanka ni umwanya gwo kuza kubyaramo utakabyire ushemerere kubanza watebekana so mwanya gwabonera zaze entabire kandi ukatimba ikina cyango araba kuchukora hakantu kake ushanga plant yarondaho kurabyimiza habura so nkendo kore kina kirungi rero rebe ngumuto gwatekamo gwimukaji icya kandi no kuranga warwanisa umwata tugwazamo amajyani gagana mu mwata nubwo kutera mu fertilizer toyine cyo kuyamo abo kuba haro competition ya umwata na plantage yo yinemo so no tekwa kureba ngumunanka ni amajyani gawe tegara umwata nkoko kuraganjaga sinaho kureba umwata esente zikabura konkani ngezeho ndeba ngo nayombeza mu abantu umwata tugwazamo n'ubundi ntine kinyiri mu cyangwa abo kugira ngo ngansasa ngoma garaganja higari abahinje binji nibakera koresa za fertilizer tugire ngo za fertilizer nazo nazishisha umutindo gw'amajyani hat fertilizers ariho bakurete bicupuri ariho mbwene kitwe fertilizer itiko bantukoyisa amajyani ntubantu yenda fertilizer iri kukuza emizi ekakuza stem ekakuza n'amababi konka hataronke yo kwandutira umwani neba nenda kuza nkorurabyo na nebijuma bikaza hoje so watu warete yo mwani ukagiteko mu majyano amajyano ugashisha kwitwa amajyano tukwendagagire bijuma konkantu bantu wenda ki so nitrogen eri kutomu neberya yiguru twineho formula yitukoro nka NPK nanka nitrogen no shangere 25 then 10 ninga 25 10 5 so kugira eyo kubano nanka nebirisi byo kubano yenda ngo bikore konkambwe n'abantu abingi aroba kutereze bicupuri
ushanga birye bihandiko bihandikireho konka kuri yo kubaji mixinga kutaruko ushanga wagitera tuwatunga yeredizinke zo kubano yenda kutunga icyo nicyo kizibo kitwine fertilizer ohireho kizibu cy'emihendo y'amajyani kushuma amajyani gine binde bizibu amajyani ece beyi kufana cyo kikuru munonga amajyani uyarake amajyani nkawaza nka India bine pests ezikurya amajyani kunkitwe kunuyi amajyani tine cyo kugarya nembuzi te kuzamwe kagarya n'ekikoko tine cyo kugarya so tukwetaga na pesticides zeze kandi nkaga amajyani aguturyo ntukora ni nanka ni specialty tea na baba ni benda amajyani agatari muki ezo za pesticides hati mbweni nkitwe itwe kuno yo mu Uganda twine chance ejo itokuri yamante nkaza India yabo kubona na China barondo ko barafugirire nanka emisiri yabo ito witkunuya amajyani tegara mu kikoko cyona ecyakana hati fertilizer he burire hati it is pure organic hati twine by the way arho yekizubu konke cyo kwiza kabanko mugisha hati aga amajyani agutukora bagakebera tibine cyo bakushangamo na fertilizer termu na nanka pesticides nazo tuzurumu so wano okora aga amajyani kata guriyo ni ngambira gundu ukora nikikuretera chances zindi wazitungira mu ahabwe ncyo bwa hati oyine mother garden yemwe eyo rukwihamo amajyana gukora mu black tea hamwe na green tea hati capacity yanjye kirinche mbire hati yimbendo hebene ka research ninyenda kugira ngo nareba nakora natungana nakatare kashikire hati misiri yona ninguma ninyongereho mpora yona nintandika ningesera nimbasana kongera kugura nabandi konkambe nyenda kubanza nazo mukatare naro ko katare kagenda rero nkabona kongeraho nakubasa kugura na machine zinkarete zindi nkakorze akatara agago watangire ntandikire kuguza na hati ndiyo ninguza konka nicyo nakugira ngo mbende Kenya nka last week mbende Kenya tube turi hinda itsigire samples zitu hati nyenda ababaguzi kunda abatunge natandika kugusindika y'amajyani de ninza gukora umbwingi Jona inehika abernibere z'amajyani ezaturi na ya miliyoni z'uru kuhikibiri buri kwezi konka nagira ngo bwa hati begisire nkabahingi b'amajyani kureba ngo bagaruka aha matindo konka nicyo nagambira nko kuyoko senaki nyombe nishango mu kwezi rurafure nyine miliyoni 4 konka hati amajyani gaferire kimwe na miliyoni 2 nzenda kundemo kuziyama aboko umunoje no muhereza bagagura shiringi 2 umunoje muhereza shiringi 10 utwara 10 kandi 10 no enda kuyaho iki izo kureberera amajyani kuombera gukora burcyo so ushango tine cyo kuyaho mwisha tekizibo cyo muri umuco Rwanda samuta oyireho gukora vari addition yo kuko utandikire ine association y'umurumu ukumwe no muyerwana ho muri no mukitereza nakugira ngo tutwireho ntakatandikire naha tubire twine association yitu Uganda Tea Outgrowers Association ninyimbe chairman wa district ya Bushenyi ngerezeho twakoreye nkiko twagira twaengaginga government konka baturaganisa nambwenu ubutwahereruka mu rukiko rwahererukireho bakaturaganisa kutereza subsidy aha fertilizer kugira ngo batereho 50% deni zintweshashurire abo kwana bwo kwerite kwe kubetarunongi kiretera amajyani umutindo gwaguma gurya hansi konka tinkamanyire not sure kugira ngo ubundi ntuza kugitunga bwo kuba speech ya president nkahura yagambe bindi mbwende twakamanyire kirarubwe mutinkwenda gamba bya government konka tinkumaye kiba kuteka tekera konka ibintu byona biryo pipeline kurango nibabasa kugira kuba yassistinga umuntu wa hansi amajyana gotandikire kupakinga noza kugarondera ota akatari ati mbire ni nankaga ntaka nankiri ecweka kimwe cy'amajyana aga ninguma ninkiguze mu factories zinyetorire der agandi ninguma ningesera ninguma ninyongere okusiyo hinda kavaringira umusoro gwanje nkatandika kugura nabandi nintekateka ngo nkaba promisingire abo nkuza kuba nimpereza amajyani baba akatare kakarabiremu juba ninza kutandika kugura nanaga batahibanje abanyetorire ohireho okuhinga amajyani hona karemera ayine ndijontasia korgomo farming ayine enteza zero grazing empono hamwe n'enkoko kandi nagumizamu apakinga wine y'ebitoki aha yundi ukora icyo macho buhunga cyo kusebcyori ntwire nacyo ni parking obuhunga mbuto mu mashomero
ejo nayo ni business yaro baju konke na ningamba yo nankani nyine nente za zero grazing nyine hone empunu nyine n'urutoke none bwa business ubundi umuka konka nanka intasi mpango mbe ninjiha omumajano mu nanarye cyoma cyo kusibicyuri hati mbe ninteka kugira ngo aha farm nyenda expandingeho ntandike gukora yogurt kandi aha rutoke already natandikire my wife nakora wine mbwene bitoki to witarye bikuduba ebe yabanke ntubikora mu wine ningira mwareba amadrama gaga ryo munju agijure wine nkabe nishaba abantu abo kwenda gukora business etakwenda wine nubwo kujibika emyaka 2 teine kuba aho kutungira katari nuguza kitani nke kitoke cyo kugira ngo hati cyaduba kandi ubwo wakitwara mu kacasi nabwe naturiyo mweru so imwe nyona twaturiyo mweru tinyine chimferirwe twaturiyo munjara nimbiguza twazo mweru mbikora mu wine ngi stocking so nacyo kinyambireho kushomesanye n'abana bana kandi ubona n'abashomise bahereze konkanye nabo ndukuyamba konka ebyo byona mbe nimbikora mu business zeze nanimboreka turi kuhendera herezo buhabuzi abariyo no bakoreba nyona ningira ngu abahinji batahi banje naningira ngu omuntora wakuba yayine itake rya takatire mu majani nabasa kubarerekire konkogo wagahingire arebe ngo yanoga amajana marungi nito Uganda twahindura aha quality twabasa competinga nabando mu katare kensi yone nco nakubirenisha abantu kandi abandi abo kubasa nibiza kundeba tugire kutwakora bwa cottage small cottages ubwo nubasa gukora ka factory kake karinganire kandi kakubasa kutahiza na no munju yawe utakwetaga mwanya muhango gwo kuza gukoreraho kandi urukwetaga na machine zingi machine zo tuzige expensive zo gukoraga amajani they are affordable nko kutwatandika turi kuboreka ngwebe y'amajani eshumire munonga John Karemera ekizobeki ariyo nagezaho kucurwanisa arukora black tea hamwe na green tea aturiyo mu factory aha korra aha kushohoreza black tea hamwe na green tea noreba amajani gariyo akoma kariyo kagagezaho gasa then gakaza kuri akagata kuriyo mu dryer gakoma kandi hanuya already yatankire kushoza gamwe aha majani wabano ureba atage packaging ni yatankire gukora ejeno black tea kandi ayinena kandi na ninkareba nkahina ko karoho green tea na kuringuruzo mu ninkareba nako karoho green tea mwene ncumanyisa ngo ekizibuki cha majani kushuma munonge bay already yatankiye kucurwanisa arukora black tea hamwe na green tea at farmers bamajani kubakora bati kandi nabwo okugumana batera umwana government bari kugira ngo amajani gashumire bay ekizobeki bakabene bacurwanisa ubwo ni John Karemera yatankiye gukoreki kandi ubwo ari muri mashonga muri Cyamuhunga muri district ya Bushenyi mazuma ariyo nakore cyo mutano kwenda kurwanisa ekizobu cyo kushanga amajani abantu bingi gabadubirire ahabwe bay kushuma umuherezo wawe ndi Ivan Tsim nakora na Asaf Turyahebwa aha kamera kandi producer ni Madam Privence akampora urukutebekanise bishani ni Gerard Katushabe ebishani ebiri wari kuba narutereza kwenda ngo bikikeho biterire munonga katurebane urwa kabiri urukwija eshanu zozumwe TV ni yemwe murare korunje